ziragenda zikihoma ku ma cells yawe, bigatuma cells zitandukana, biba ari exfoliation ikozwe. Ama dead skin cells ahita atangira kuvaho, cells nshya zikaboneraho zigakorwa vuba vuba, collagen ikiyongera, uruhu gukora amavuta menshi bikagabanuka, ku biheri iragenda igakuraho za clogged pores, za pores zawe zazibye iragenda ikabikuraho. Kuri hyperpigmentation nayo gake gake igenda ikuraho ama dark spot, cells zabaye umukara ikazikura mu ruhu rwawe. Aging, ku ruhu gusaza vuba iragenda igakora ama collagen igatuma uruhu rwacu rugenda ruvaho bya bimenyetso byo gusaza vuba. Ikindi retinol ifasha, irinda kuba za collagen zakozwe zakwangizwa n'izuba. Urumva ko ari ingredient y'agatangaza. Ubushakashatsi bugaragaza ko retinoid zikuraho ama fine lines, iminkanyari, zikuraho ama dark spot, zikuraho ibiheri.